أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalamu alaikum hurmatlı musulman tuğanlar. Bugünkü sizler menen kılatırgan mayegimiz, vaazыбыз şu niyet. Niyet degen özü kanday bardıq nersege niyet. İlgirgi aksakalların da sözü var. Bir adamga bir jakşılık körsötse, ey balam niyetine jet dep aytат. Niyetine jet deydi. Maksat bu niyet degende bir çoğun bir baylık turat da. Niyet degende biz bir baylık düşünüyoruz. Niyetine jetkin degen dagı söz var. Jakşı niyet jarım dövlet degen söz var. Bu kitaptan alıngan nerseler, bu jönököy sözler emes. Şol ata-babalar şu sözü ilgerten aytıp kelingen. Jakşı niyet jarım dövlet. Bir adam bir jagımsız işleri jasagan bolsa, je turgan baskany jakpay kalsa, bu niyetinden tap, bu niyeti buzulgan eken da degen söz bu ilgerten ile bizdin elde kelgen. Bizdin de ilgergi ata-babalar bardığı şu niyetти аябай bir ulug derecede körgöndür de. Albatta bu İslam'da da, şariatta da niyet degen bu ulug nerse. Niyetти түздөw, niyetти tуура alуу bu ulug nerse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Momundun niyeti jakşırak amal kılbasa da amal kılgan bolsa niyetsiz. Bir adam bir amal jasadı, jön ile. Kana şunda kılıp koyunca, bir namaz okuyup koyunca, şunda seni bir berip koyunca, bir jakşı amalды jasadı, birok niyeti jok. Niyeti jok. Birok bir pende bir amalga jakşı niyet kıldı. Men mana şunday iş kılsam, şunday degen niyetli kıldı. Kolumda bolsa, bunday iş kılsam degen niyet kılgan bolsa, oşol niyetige Allah subhanahu wa taala oşol niyetige jaraşa agada ajr savab berilet. Niyet kılıp bir jakşı amaldı aldın ala niyet kılıp al vaktında al pendege bir savab yazıldı. Kayrat oşol amaldı işke aşırsa agada da savab yazıldı da. Şundan biz her bir baskan kadamımızdı, her bir çıkan demimizdi, her jasagan amalımızdı biz niyet menen jasasak Allah subhanahu wa taala oşol amal gana Allah'ın aslında kabul niyet menen bolgon nerse bolsa. Pendenin jaman niyet kılgan bolsa, bir jaman niyet jasadı. Al jaman niyetige günü jok. Kaçan oşol jaman işti günü iş jasasa ana savab жазылат da. Bu oң жактагы периште sen jakşı amalды niyet kılganda жазат, жасаганда дагы жазат. Sol jaktagı perişte sen jaman amalды niyet kıldың, bul жазбайт. Kaçan oşo nerseni jasasaң, oşo vaktında da bu yaktagı perişte bul perişteden surayt. Men şul pende şunday günü jasadı, men jazayım mı dep bu yaktan ruhsat surayt. Sol jaktagı periştege, oң jaktagı perişte bul amir eken da. Oşonduktan bardığımız niyetimizi oңdoйлуp, jakşı niyet menen kanday nerseni, kanday bir nerse jakşı amal kılsak da oşonu niyet menen boluş kerek. Bana namazga kelebиz. Bir dua kılabız, Kur'an okuyubuz. Oşun nerselerdi bardığını niyet menen jasaydı da. Niyet menen bolsa bolot.
Бұл ниет деген нәрсе ушундай бир улук. Мына азыр өзүңүздөргө мына белгилүү мына билесиздер, адатта болуп аткан мына азыр кылып аткан ибадатыбызда ниет кылабыз. Бирле ниет. Дуасы бирле ниет. Peşinin farzı, peşinin sünneti, asırdın farzı, nafil dep niyet kılabız, bирок баягы duası bir değil de. Bizim niyetimizge жараша ошол амалыбыз, ошол амалдан болуп өткөн аткарылат экен да. Bir adam namazga turdu. Niyet kıldı. Niyetinde peşin namazdın farzını okuyayım dep. Bирок bul til oy kayakta ketip til asır namaz dep koydu. Til asır namaz dep koydu. Bирок yürekten niyet peşin namaz dedi. Oşol peşin namazı ötedi. Mana niyet ушундай экен да. Эгер ушундай болчу болсо биздин ham кылып аткан амалыбыз кайсы ниет менен амал кылсак ошол амалдан табылат да. Алладан сооп үмүт үчүн, ахиреттин азабынан кутулуулук үчүн, ушундай бир кыйынчылыктан кутулуу үчүн ниет кылсак, Алла Таала ошол ниеттен болот. Илгери бизде бир устаз айтчу эле. Bir medresede balдар окуп жүрүп, илгерги şu Bukhara'da Çildehana dep koyot eкен. Çil degeni 40 күндүк үй. 40 күндүк үй деген. Ошо талабалар сол үйгө кирип 40 күн ибадатта болот экендер. 40 күн чыкпайт экен. Зикир ибадатта орозо тутуп, ошону өзүн ошого көндүрүп 40 күндөн кийин жакшы ниет менен отурат экендер да. Bir talabada oturgan eкен Çil'deki. Жөнүнө отуруптур да. Жөнүнө отуруп 40 күн болгондон кийин ошол талабага Hazreti Hızır Aleyhisselam kelip калыптыр. Кана şu talaba 40 күндөн бери отурат, мен ниетим менен, не максатым менен отурат экен деп башка сүрөттө болуп, аксагал сүрөттө болуп келип, балам, не отурасың 40 күндөн бери бу жерде десе, жөн эле отурам да дептир да. Жөн эле отурам депти. Балам, жөн эле отура бер дептир да, бата берип кетип калыптыр. Ошондой эле биз кандай бир амалдарды кылганда ниетибизди биз жакшылыкка ниет кылып, жакшы ниет менен жасасак, иншалла, бул ниетибизге жетебиз. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden, ümmetiden bir ümmet bir çölge jolgo düşüp, talada, çölde toптолгон kumdardın üyülüp kalganını görüp, şunday niyet maksat kılgan eken. Allah'ım, eğer uşul adırgı şu toптолгон kumdar bardығы buday, bolup kalganda, men şunu бүткүл жер жүзүндөгү пенделериңе мен şunu таратып берет деген maksat niyet kılganda Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allah Teala haber bergen, senin bir ümmetin uşunday niyet kıldı, oşonçoluk budaydı, oşonçoluk bundun bergenin soğunu men berdim degen eken. Çünkü biz kimge jön ile sudan bir ilişki alıp bir ögü bersek de, jakşı niyet menен bersek, Allah'ım uşu niyetimiz soğuğu sadaka bolsun деген maksatта берсек, ошого ылайыкта бизге Алла Субхана Таала нiyet берет. Ошондуктан эң негизги бул жашоодо ниет экен. Иманда да maksat келет. Al-imani al-iqrar bil-lisan ve tasdiqun bil-qalb. İman, өткөндө дамларым айтып өттү, иман тил менен айтуу, жүрөк менен аны тасдык кылышылат, ишеничилик. Бириде үчтүр. Bir adam til менен айтты, жүрөгү менен аны тасдык кылып, чын ишенди.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye. Allah subhanahu teala'nın жалғыздығына, Allah subhanahu teala'nın barlığına, kudretine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamber ekenliğine жүрекмен işendi, tilмен aytты. Bu Müslüman. Bu толық Müslüman, mo'min Müslüman bo'ldi bu. Bir adam tilмен aytты, el aytып атат, tilмен aytты. Жүрек tasdiq qilgan жоқ. Niyet, bu yoqdagi жүрек niyet tasdiq qilgan жоқ. El aytib атат, elin ko'zi kelе, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb kalimani aytdi. Бирок жүрөгү tasdiq qilgan жоқ, ishongan жоқ. Maqsad niyeti Müslüman bo'layın, men Allohga iman keltirdim degan niyeti жоқ. Bu munofiq deb qo'yadi. Munofiq eng bu kufrdan da төмөн turadigan darajadagi. Onun qilgan amaldары ошол tili менен кандай айткан болсо, ошого жүрдү да. Сырттан эле мусулман, окуп аткан намаз жан жөн эл катары отуруп окуп атат. Бирок ал мунафык. Bir adam tili менен айтпады, жүрөгү менен tasdiq кылып атат. Allah subhanahu teala'nın barlığına, жалғыздығына, peygamberin peygamber ekenliğinde жүрегі tasdiq kılıp atat. Бирок tilmen aytkan жоқ. Tilmen aytsa da, oşul şariattagi hükümdörдү namazı farz eken de bilet, oruçunu farz eken de bilet, haramda haram de bilet, halalda halal de bilet, kıyamet de bar bilet. Bирок bunun amallarını жасабайт. Namaz okuyaydı, orada tutmaydı. Bирок Müslümanмын деп kalma keltirdi, жүрегі işenip oturadi. Bunu biz buzuqu Müslüman deymiz. Бар Müslüman, бирок buzuqu. Eğer onun sonunda amalı barıp usul derecege жетip günüsü koyup kesse kıyamet gününde oşol жасаган günösünün azabını tartat. Бирок чыгат тозоктон. Ошо жүрөгүдөгү ишенгени бекем болсо, жүрөктөн чыгат, бирок азапты көрөт да.